Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita hani kanapulo kag unom nga Domingo han katuigan. Ako ay seminarista Mark Eldon Avila han Archdiocese of Palo para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagkatirok ang mga apostol ngan ira iginsumat kan Jesus an nga tanan nga ira ginbuhat ngan gintinutdo. Iya hira ginsiring, kadi kamo hinpuyaw nga dapit ngan pahuway kamo. Niyan nangulpot indamo nga mga tawo ngan waray na nga ni hirahigayon hinpakakaon. Sanglit sinakay lugod hira hinsakayan ngan nagpakadto hinpuyaw nga dapit. Nahikitan han mga tawo nga nagikan hira ngan damo hini an nahibaro. Nagdagmit an mga tawo hinpaglakat tikang ha mga kaburubong tuhan nga nagkaabot ang mga tawo nga una pa hiira. Pag-auas na ni Jesus han sakayan ngan pagkita niya hindamo nga mga tawo nabantad niya kasing-kasing hinkaluoy kay sugad hira hin mga karnero nga waray magmarangno nga nagtikang hiya pagtutdo haira hindamo nga mga butang. Ang krisis sa pagdumara hindi rin na bag-o. Tikang pa han una nga panahon usa na ini nga problema. Ang gahom nga otoridad ha mga kamot handiri tuhay nga mga lideres inahihimo nga higayon para matuman ang ira mga personal nga mga panuyo at the expense han kaupayan han kadam-an. Anaton nakikita yan na haton sosyudad inahitabo na ha panahon pa han mga Israelitas. Ang Ginoo pinaagi kan propeta Jeremias nag-denounce han mga abusado nga lideres han Israel. Pero nagpatapod hiya hinpagpadara hintangkod nga lider nga amo ang magpapakita han iya ka maupay ngadtuhan iya mga tawo. Makikita naton haton ebanghelyo yana an katumanan han saad han Dios nga ginpakita ni Kristo didahan iya kinabuhi din niya kalibutan. Tungod nga kapoy hira iya ginaghat an iya mga disipulos nga pumahuway anay kauman han ira misyon. Pero iya gihapon ginatubang an mga tawo nga nagsunod ha ira bisan kun ini makakaulang han iya pagpahuway. Mga kabugtuan, usala an angay buhaton hinusa nga maupay nga lider an pagserbe. Ngan amo ini an karuyag siggon hinusa nga magmarangno nga nasusubay ha kasing-kasing han Ginoo. Ginoo Hesukristo, ang pagpakita han Ginoo han kinaiya hinusa nga lider maggiyaon ta haamon didahan amon pagpili hin lider nga magmamangno haamon. Amen.